teman-teman, ketemu lagi di channel Mares Alsaki. Hari ini aku mau cari mainan lagi nih. Let's go. Wow, apa itu? Wow, ada superhero teman-teman. Wow, keren. Ini ada superhero apa aja ya teman-teman? Wow, ini ada Kapten Amerika warna biru teman-teman. Wow, yuk kita taruh di keranjang kita teman-teman. Wah, ini udah ada keranjang kita warna biru juga. Wow, ini ada Spider-Man warna merah teman-teman. Keren. Yuk kita taruh di keranjang kita teman-teman. Ini ada Iron Man teman-teman warna hitam. Wow, keren. Yuk kita taruh di keranjang kita. Kita cari lagi yuk teman-teman. Wah, ada lagi. Wow, ini ada bola sepak teman-teman. Wow, mantul-mantul. Bola sepak warna biru. Wow, keren. Yuk kita taruh di keranjang kita teman-teman. Yuk cari lagi. Wah, ada lagi nih. Wow, ada mobil tank dan ondel-ondel polisi teman-teman. Wow, keren. Mobil tank tempur. Wow, mantul. Ini ada ondel-ondel polisi, ondel-ondel Betawi, pelopor keselamatan berlalu lintas. Wow, mantul. Yuk kita taruh di keranjang kita teman-teman. Kita cari lagi yuk. Yuk. Wah, ada lagi. Wow, ini balon karakter teman-teman. Wow, ini balon kuda laut. Lucu banget teman-teman. Yuk kita taruh di keranjang kita teman-teman. Yuk kita cari lagi yuk. Wah, ada lagi. Wow, ada ondel-ondel teman-teman. Waduh, ondel-ondelnya tinggi banget nih. Aduh, aku nggak nyampe nih. Aduh. Abang ondel-ondel ini di tempat tinggi teman-teman. Wow, ini abang ondel-ondel pakai baju ungu. Yeay, kita taruh di keranjang kita teman-teman. Asik-asik. Wah, ada lagi teman-teman. Wow, ini ada bola sepak teman-teman warna orange. Wow, mantul-mantul. Ada lagi nggak ya? Wah, ada lagi tuh teman-teman. Wow, ini ada bola sepak lagi teman-teman. Wow, bola sepak warna putih. Wow, yuk kita taruh di keranjang kita teman-teman. Yuk kita cari lagi yuk. Wah, apa itu? Wow, ada lato-lato metik teman-teman. Wow, keren. Lato-latonya warna biru dan kuning. Wow, keren. Yuk kita simpan di keranjang kita teman-teman. Yuk kita cari lagi yuk. Yuk. Wah, apa itu? Wow, ada mobil-mobil teman-teman. Wow, ini ada mobil konstruksi penggilas aspal. Wow, mantul. Ini ada mobil truk teman-teman. Wow, keren. Dan ini ada mobil tangki pemadam kebakaran. Wow, mantul. Yuk kita cari lagi yuk. Wah, apa ini? Wow, ada sayur sawi teman-teman. Wow, sayur sawi warna hijau. Siapa yang suka sayur sawi? Wow, keren. Yuk kita cari lagi yuk. Wow, apa ini? Wow, ada wortel teman-teman. Wow, siapa yang suka wortel? Yuk kita simpan wortelnya di keranjang kita teman-teman. Yuk kita cari lagi yuk. Wah, ada lagi nih. Wow, ada tomat. Tomatnya warna merah. Wow. Yuk kita simpan di keranjang kita. Kita cari lagi yuk. Wah, ada lagi nih. Wow, ada stroberi warna merah teman-teman. Wow, asik-asik. Kita dapat stroberi. Kita cari lagi yuk. Wah, ada lagi nih. Wow, ada ayam. Ayam berkokok. Kukuruyuk. Yuk kita simpan di keranjang kita teman-teman. Yuk kita cari lagi yuk. Ada lagi nggak ya? Wow, ada lagi. Wow, ini ada macan tutul teman-teman. Wow, serem. Yuk kita simpan macan tutulnya di keranjang kita. Dan ini ada kerbau teman-teman. Wow, keren. Yuk kita simpan kerbaunya di keranjang kita. Yuk kita cari lagi yuk. Wah, ada lagi nih. Wow, apa ini nyempil di sini teman-teman? Wow, ternyata ini terong teman-teman. Wow, terong warna ungu.
Yuk kita simpan di keranjang kita teman-teman. Wow, mantul-mantul. Yuk cari lagi yuk. Wah, ada lagi nih. Wow, ada ondel-ondel teman-teman. Wow, ini empuk ondel-ondel pakai baju warna orange teman-teman. Wow, keren. Yuk kita cari lagi yuk. Masih ada nggak ya? Wah, masih ada nih teman-teman. Wow, ini ada abang ondel-ondel pakai baju warna biru teman-teman. Wow, mantul-mantul. Yuk kita ondel-ondelnya di keranjang kita teman-teman. Wow, mantul-mantul teman-teman. Hari ini kita dapat mainan banyak banget nih. Wow, keren. Ada abang ondel-ondel. Terus ada ondel-ondel polisi teman-teman. Wow, mantul. Ini abang ondel-ondel pakai baju warna biru. Ini empuk ondel-ondel pakai baju warna orange. Ada balon karakter kuda laut teman-teman. Wow, mantul-mantul. Dan ada mobil tank tempur. Wow, keren. Banyak banget mainan kita teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman video hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.